Unta Jesus mami hegat titanti kangatan he caraca. Jesus tok timbre montanha agbre montanha Jerusalém era temo. Kak tok tu ho emoshi unta yuniut karangemo. Horava ho untandais ak tok Jesus tantimbre montanha agbre tinra acto comum. Ak furi ki ven kangahar moin hat kak tok nanti. Kak tok tak tugrin ak tugrin ke jetun ya nanting te. Ka ak tok ak no yen hat ya nanting ak tanggen ya. Akan gatak tugrin ak tok ak breki ak bre nanting jetun ya nanting tiga. Ka untandais ta ak tok ak furi ki ven kangahar moin hat ka nanting te. Kak tok tonti ho nanting ka plen ka Jesus ma. Eng professor, eng yagong tonera. Em cangatak tem hebo. Kan Jesus tor monta ak fuli ki en kangahat mon hat kananti enagma. To pentun kiriniti ak mo en vid mun hebo. Taga hontok ta unta ak fuli ki en kangahat mon hat kananti agma. Hu ikon yeha hikir mu ya nanting te. Ka ak tok Jesus ta ak montak tok kara kamomo. Ora tok ak tan wiri tu yutung ra ikon. Ka kon piri tok ti kanga ananta ikon pen had ya ne ki kai on kan Jesus to uan kema. Ti mashare pen tin ka tok to pen ma yon. Kan tok Jesus ti yut kan ti krem ti ya krin te yen kan ti ma hadmo. Kan tok juda kren ak blaketunya. Ora tok veketa e monta Samaria ti keya. Kan Jesus tok tibre montiagma, ontan 10 actan ak fure ki en kangahar on hat kananti actan ishok hue. Ora ontan e montan Samaria te kita hontok ti piri mon ke kantu pemon he harmo hebo. Kan Jesus tok timma, hayeng nang kaya tumating. Tu pen tok ontan hue, ontan ikrifitu min hebo.